Bizdin işenişler köp yerden kiçine özgörülüp ketken yerler vardı. Asmanda tünde karasanız kede yıldız uçat ko. Oşol Zilanya Zagada emes. Barыбызды эмне кылган 12'ge bölüp koygan. Sen echkisin, sen koysun, sen malsın, ha? Бар го, Kazirok, Vadaley, falan tükün. Mallarga bölüp koygan da. Men sizlerge көз ачыктар кантип атактуу болот, кантип пайда болот, ошол тууралуу кыска бир окуя айтып берем. Бирок кыжалатмын, неге иш жүрүшпөй атат? Неге жүрүш? Мына тосмолорду, мына арыздарды баарын жок кылышым керек го. Бүгүнкү күнүбүздү сонун өткөрөлү, эртеңки күнүбүз бизге жагат. Bismillahirrahmanirrahim. Өткөн сабакта биз ар бир мусулмандын жараткан Аллах Таалага болгон ишеними канчалык бекем жана түз болуш керек, туура болуш керек. Ла илаха иллаллах дегенде, bir Allah'tan başka Kuday yok degende, ошол нерсени жүрөктөн ушунчалык бекем тастыкташ керек, далилсиз тастыкташ керек. Көрбөй туруп тастыкташ керек. Бул чындык, бул акыйкат. Аллах дегени ушундай зат эч кимге муктаж эмес, эч качан. Бардыгы адамдар, периштелер, жиндер ага муктаж, көз каранды. Ошондой затты Аллах деп айтат. Bir Allah'tan başka Kuday yok. Demek kim kimge emnege sığınsa oşol sığınganı Kuday emez. Sebebi Kuday hiç kimge muhtaç emez. Alar sığınıp жатқан nerseler özlerine muhtaç. İbrahim Aleyhisselam atası Azar but jasaytili. Anan apasından soradı. Apa beni kim jarattı dedi. Aytты balam seni dedi Namrut jarattı dedi. Namrut'tu kim jarattı dese Namrut'tu Budda jarattı dedi. Budda'nı kim jarattı dese Budda'nı atan jasayt dedi. Atandı kim jarattı dese atandı Namrut jarattı dedi. Aylanıp kaldı da. Anal bir mayram günü bolup büt el ayıldan şahardan çıkıp talağa çıkıp mayramdap keleteli. Oşol günü İbrahim Aleyhisselam çıkpay koydu. Butkanaga barıp bardık buttardı balta menen çaup baltany en çoğ buttun moyununa asıp koydu. Elder kayra kelgende körse büt buttardın başı çabılgan. Kim kıldı degende aytты şu İbrahim degen birөө var oşol buttar jönündө köp süйлөйтүlе dep çakırgılar dese çakırıp gelgende aytты. İbrahim bul buttardı kim çaktı degende bunu çoğunun moyunda balta turat go şundan suragıla dedi. Dese aytты bu süйлөбөйт da degende aytanda süйлөбөй turgan, payda berбей turgan, ziyan berбей turgan ne sığınasыңар dedi. Lima ta'budu ma la yasma'u ve la yanfa'u. Ukpasa sizlerge payda jetkizip aga ne sığınasın? Körsötüp berse bari bir bolbodu da. Oşoga iman bul ukkan, körgön menen ele bolboş gerek. İman bul Allah aytkan nersege işeniş gerek. La ilahe illallah bir Allah'tan başka ömür, ölüm berүүчү жок. Bir Allah'tan başka şifa, oru berүүчү жок. Bir Allah'tan başka joldu jaup koyuucu hiç kim jok. Bir Allah'tan başka joldu aça turgan hiç kim jok. Birөө birөөdүn jolun aça albayt. Birөө birөөdүn jolun jaba albayt. Allah birөөdүn jolun japsa, ana hiç kim aça albayt. Firavun'un jolun japtı Allah. Kıyamatga çeyin. Esteligi de turat, üyü de turat. Birok bir adamdın emez, bir ittin atı da Firavun emesdi. Allah sahabalardın jolunu açtı. Kıyamatga çeyin en ıyık yerler, meçitlerden atı, medreselerden atı,
Eң kımbat болгон балдарыбыздын аты, кыздарыбыздын аты сахабалардын атынан. Абдулла, Абдуррахман, Умар, Усман эстелиги барбы? Жок. Аллах бирөөдүн жолун ачса, ушундай болот. Аллах бирөөдүн жолун жапса, аны эч ким ача албайт. Биздин ишеништер көп жерден кичине өзгөрүлүп кеткен жерлер бар. Сагызган сайраса бале болот дейбиз. Ит үйрүсө кырсык болот дейбиз. Мышык жолдон өтүп кетсе, кара мышык өзгөчө жол жабылат дейбиз. Бирөө бош жака менен алдыңыздан өтсө, кой мен өтүп кетейин. Ачакей сталбанын ичинен өтпөйбүз. Жол жабылат дейбиз. Бирөөдүн сол көзү кыймылдаса жамандык болот дейбиз. Жок. Аллах Таала бул дүйнөнү жараткан, өзү башкарат. Мышыкка, же сагызганга берген жок, сен башкарып тургун, балелерди сен алып келип тургун деп. Кээ бир адамдар түштөргө ушунчалык берилип кеткен, түш көрүп, ошону менен жашайт. Түшүмдө аян болду, түшүмдө мындай болду. Түшүңдү сууга айт деп бекер айткан эмес да. Жакшы түш көрсө, Кудайга шүгүр, жаман түш көрсө, ошол сиздин оюңуз болот да, алчы. Анын мааниси эчтеке эмес. Тирүүлөрдү көрөсүзбү, каза болгондорду көрөсүзбү? Анын эч кандай мааниси, түш менен жашабаш керек. Түшүңүздө бирөө кирип бир нерсени айтса, ойгонуп унутуп калыңыз ошону. Айтпаңыз эч кимге. Түш Аллах Таала бизди түндө зерикпесин үчүн көрсөткөн кичине кыска тасмаларды. 10 саат уктап зеригип кетесиз да. Эмнени көп ойлосоңуз, ошону көрөсүз. Пайгамбарлардын түшү, бул Алланын өкүмү. Ибрахим алейхиссалам түшүндө көрдү, баласын муздап жаткан экен. Ойгонуп туруп, баласына айтты: "Балам, мен түш көрсөм, сени муздап жатыптырмын." Баласы дагы Исмаил алейхиссалам пайгамбар да айтты: "Аллахтын өкүмү, сиз аткарыңыз, мен сабыр кылам" деди. Пайгамбарлардын түшү Аллахтын өкүмү болот эле. Биздин түшүбүз туугандар, бул жөн эле биздин оюбуз, күмөнүбүз, коркунучтарыбыз. Ошого түшкө дагы ишенип, бул аян болду, мындай болот экен, тигин. Биз Аллах Тааланы Алланын сыфаттары менен тааныйлы дедик. Алланын сыфаттарын өтүп жаттык элек. Ошол сыфаттардан бири Раззак, рызкы берүүчү. Аллах рызкы берет, мен ошону адалдап алып келем, же шектүү кылып алып келем, же арам кылып алып келем, ошого жараша же сооп алам, же күнөө алам. Болду. Маселе ошол. Акырында ушул тууралуу сөз кылдык элек, кесиптерди тазалайлы, түздөйлү, оңдойлу. Кантип түздөйбүз? Ар бир жашаган жерибизде, мечиттерибизде имамдарыбыз бар, илимдүү алымдарыбыз бар. Ошолордон барып сурайлы: "Мен ушул кесипти жасап жатамын. Ушунун жол жобосун айтып бериңиз. Кантсем адал болот." Биз көп акча тапканга кызыкпайлы туугандар. Биз берекелүү акча тапканга кызыгалы. Берекелүү акча дегени буйрат бул. Көпкө жетет. Аны менен көп нерсе кыласыз. Берекесиз акча саны көп болгону менен пайдасы жок болот. Эми дагы биздин бир аксаган жерибиз, Аллах Таалага таандык болгон, Аллахтын өздүк сыфаты болгон бир сыфатты Аллахтан башкаларга да берип койгонбуз да. Ал кайсыл сыфат? Алимул гайб. Аллах Таала гана гайб илимин билүүчү. Гайб дегени, биз ушул жерде отурабыз, дүйнөнүн аркы четинде эмне болуп жатат, жердин астында эмне болуп жатат, асмандарда эмне болуп жатат, эртең эмне болот, же 1 сааттан кийин эмне болот, ушунун баары бизге гайб да. Ошол илимди, гайбты
Perişteler dahi bilbeydi. Elestediniz. Peygamberler dahi bilbeydi. Emi perişteler menen peygamberler bilbese, anda anı kantip bir jönököy adam, bir köz açık, bir bakışı bilip koyot. Biz mına uşul jerde aksayбызdı. Palanca ölörünөн burada bilgen, dayardık kılgan, elden keçirim suragan, darat alıp anan jatıp ölgön. Adam ölörün bilbeyt tuğanlar. Allah 5 nerseni açık aytkan. La tadri nafsun maza taksibu gada. Adam balası bilbeyt erten emne bolorun. Ve la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Adam balası bilbeyt kaysıl jerde ölörün. Hani hiç kim bilbeyt. Periştelerden en ulusu Hazret Cebrail perişte. İbrahim peygamberdi mincini katapulta menen otko taştap jatışat. Karаңыз, otko taştadı. Bir kança sekundda otko düşöt. İbrahim aleyhisselamdı taştaganda Cebrail perişte tıvırçılap, jantalaşıp, Allah'a kayrılıp ayıp jatadi. Ya Allah, yer betinde bir ile adam var go. Allah, Allah dep seni estep iman keltirip жүрген bir ele kişi var. Uşunu da otko taştap küygüzmökçü. Uşul dağı ölüp ketse hiç kim kalbayt yerde seni estegeni dep Allah'a kayrılıp jatat. Eğer bilgende Cebrail perişte İbrahim aleyhisselam otko düşse ot küygüzböyt ekenin bilgende tınç oturat eledi. 5 sekunddan ki emne bolorun bilgen yok Cebrail perişte. Peygamberimizden kelip suraştı sahabeler. Suraganda aytты erten aytayın dedi. 11 kunga çeyin Cebrail perişte kelbedi. 11 kundan keyin keldi dağı Allah'tan sözünü aytıp geldi. La taqulanna li şeyin inni fa'ilun zalika gada. Hey peygamberim sen hiç kaçan aytpa men erten uşunday kılamın dep. İlla eyyasha Allah. Kuday buyursa dep aytkın dedi. Erten cevap berem dep koydular. Allah 11 kunga çeyin toktatıp koydu. Erten emne bolorun emes, erten emne kılarımızı bilmeybiz biz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin belgileri turalı, Daccal çıgat, Yacuc Macuc çıgat, İsa peygamber düşöt, uşul nerseler kayıp ilmi ayttı. Bu nerselerde Allah Teala peygamberimize bildirgen. Allah Teala bildirdi, peygamberimiz bizge ayttı. Allah Kur'an'da aytadi: "Alimul gaybi fala yuzhiru ala gaybihi ahada." Gayb ilmin Allah gana bilet. Allah anı hiç kimge bildirbeyt. Oşoga kim aytsa erten mınday bolot, bürs günü mınday bolot. Allah bilet. Erten jamgır jayыбы, kar jayыбы, kımmat bolo, arzan bolo, Allah bilet. Biri aytkan eken, eşegim ölörün bilgenimde satıp salmak elem anı bugün deyt eken. Biz bilbeybiz de. Kaysil nerseler bugün kımmat boldu. Oşonu bir ayın burada, bir yıl burada bilgenimizde oşonu alıp koymuyordu. 22. yılı 1 kilogram saviz 120 son boldu. Oşonu 2 ay burada bilgenimizde 100'dü satıp saviz almayı bilek. 10 somdan. Biz bilbeybiz de gayet. Anan uşul ile musulmanlar, namaz okup жүрgөн ile biz musulmanlar, atыбыз жок болсо, коюбуз жок болсо каяка барабыз? Көз ачыкка барабыз. Biz barabız biz. Barıp durup ne kılabız? Men atım жок болду. Эми караңыз, atım жок болду deseniz көз ачыk ne дейт? Көз ачыk aytат. Эми sizde aldaş üçün, işendiriş üçün tesmesi var, çikolörü var, fasoldör turat, kitepler turat, anan bir nerseler de aytat. Aytat, sizin atınız bir too jakta жүрөt deyt. Суроо, Kırgızstan'da toğusu çok yer var mı? Barıbızın Karabaltı'da 4 kilometre жүрүңүз toğga çıgasыз. Bişkek'te 3 kilometre жүрүңүz toğga çıgasız. Kaysıl şahar, oblast, rayon toğdu. Mal jok olsa kayaka jok olot. Şimdi karayt, jaşıl nersi, çöplük göröt, oşonun артынан кетет.
көз ачык кайыпты билбейт. Musa paygambardын zamanasında көz açıklar кичине biletili. Kantip şeytanlar biri-birinin üstüne çıkıp asmanga çeyin çıgatıl. Asmanga çeyin biri-birinin üstüne. Şunca köp. Anan asmanda periştelerge Allah Taala bir kündük emne oların bildirip koygonda alar süйлöşötölü. Falancı bugün ölet turbayбы, falancı bugün balalı bolat turbayбы degende uğup anan jerge düşüp öz kişilerini aytat ele, alar adamlarga aytat ele, ança mınça dal kelip kalıçılar. Biroq paygambarыбыз төрөлөрү менен ошол жиндердин, шайтандардын асманга чыгуусу токтоду. Азыр деле бири-биринин üstüne чыгып асманга чыкканга аракет кылат. Бирок периштелер аларды жылдыздан от алып туруп аларды урат. Асманда түндө карасаңыз кээде жылдыз учат го. Ошол Зилания Загада эмес. Allah ayткан Kur'anda asmandı yıldızçalar menen koozdop koydum rucumelli şayatin şeytandardı taşbaran kılış üçün degen. Al ot şeytandardı taşbaran kılış üçün perişteler atsa jerde turup algan musulman ne deyt? Zilania Загада. Yıldız ota Zilaniasını ayta kılattı. Бүгүнкү көз ачыктардын бардыгы бул бизди, сизди өтө кооз алдап ишендирип жүрүшөт. Бакчылар бар, дүйнөлүк деңгээлдегилер бар, Ванга, Нострадамус дегендер. Ишенебиз биз. Анан биз үн чыкпайбыз. Макулбуз, баарыбызды эмне кылган? 12ге бөлүп койгон. Сен эчкисиң, сен койсуң, сен малсың, ha? Бар го, козерог, водолей, палан, түкүн. Малдарга бөлүп койгон да. Сен жылың менен жылан, сен төө, сен ит, бар го мүчөн. Анан ар бирибиздин асманда жылдыздарыбыз бар имиш. Анан ошол жылдыздарыбыз айтат имиш. Текелер бүгүн чоң келишим түзбөгүлө, зыянга учурап калышыңар мүмкүн. Болду, бүгүн тынч эле жашайын. Sonra bizim yıldızlarımız yok. Yıldızlar söylemiyor. Anlatı goroskopta. İşenemiz aşağı. Göz açıkka işenemiz. Emi biz uşul işenim menen Kudayga, Allah'a kantip jagabız biz. Ne de aytып atabız ya Allah, kayıptı sen bilesin. Bul da lekisine bilet de atabız da. Nostradamus da aytıp ketdi. Vanga dele aytıp ketdi 2012 жылы 21 декабрда кыямат болот деп. Анан болбогондо не деди? Календарды тескерисинче кармап алып турбуз. Эми качан болот экен? 2221 жылы. 2200 жылы болобу, 5000 жылы болобу кыямат. Аны Жабраил периште да билген эмес, биздин пайгамбарыбыз да билген эмес. Жабраил периште келип пайгамбарыбыздан сурап атат. Сахабалар отурат айланасында. Ахбирни анис-саа. Allah'ın elçisi kıyamet kaçan bolot aytыңызчы degende жоопту караңыз. Mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Sen suroочу bilbey menden surap jatasыңбы? Men деле sen дейле bilbeymin dedi. En ulu perişte menen, en ulu paygambar bilbegendi. Kantip bir daratı yok, imanı yok adam aytat. Bilet. Keye bir nerseler dal kelip kalat da. Keye bir nerseler. Biroq ошого ишенбешибиz керек. Мен сиздерге көз ачыктар кантип атактуу болот, кантип пайда болот, ошол тууралуу кыска бир окуя айтып берем. Bir zamanda, bir айылда көптөгөн адамдар базарга барып, ошо бир стол ачып алып туруп, бир нерсени жайып алып, көз ачыктык кылат. Mal жоголду dese buyakta deyt, koy жоголду dese buyakta deyt, tapsa tabat, tapпаса ошентип. Анан bir чал кемпир жашайт. Кемпир чалына айтат, sen деле үйдө жата бербей. Барып sen деле кылбайсың ушул кесипти dese, мен билбейм да иштекени dese, өзү эч ким билбейт дейт. Болгону sen ошо озоңа келгенде айтасың. Тауып калса сага да бирдемке берет. Эми аксакал адам кулагым тынчысын деп коркпойт, бирок кулагым тынчысын деп айтканын кылат да кемпирдинчи.
Makul deyt dagы üstölün kötörüp alıp bazarga barıp bir chetde oturat. Otursa bir atın jogotkon. Kelip aksakal atım jogoldu dese tüp düz barıp ongo burul deyt. Osuna oşol kelet. Tüp düz barıp ongo burulsa atı oşakta otkan bolat. Tavat dagı kelip akça, bir nerselerdi, bileklerdi beret. Aksakal uyga kötörüp kelet. Mına. Gördün mü deyt. Kalgan köz açıklar bolsa şul күчтүү taptı, birle aytkanda taptı deyt dagı el ozunda daroo эле атактуу болуп кетет. Padişanın kaznasından biri 2 mişok altındı urdap ketedi. Urdap ketkende padişah büt köz açıkları çakırat. Tavıp beresiңер дейт. Tavıp бербесеңер барыңардын башыңар кетет. Дегенде көз ачыктар четинен барым ойнуна алат. Биз элди алдап эле жүргөндөрбүз. Мына ушул аксакал чыныгы көз ачык ушул дейт. Аксакал балеге калды. Аксакалды падыша чакырат да айтат, канча күндө табып бересиң десе, аксакал айтат, эми табып бере албайт да, айтат. Жок дегенде кичине жашап алайын 40 күндө дейт. Бирок мен шартым, мен үйдөн чыкпай бир амал жасайм, 40 күн мени багасыз дейт. Болуптур. Бул сөз элге тарап ууруларга да жетет. Bir ötө күчтүү көз ачык урдаган алтындар табып берем дептир. Кана ошону бар бир аңдыйлычы дейт. Уурулар үчөө болот. Үчөөсү жанагы аксакалдын түндө үйүн жанына келип чоңу бирөөсүнө айтат, барчы сен жакыныраак барып укчу эмне болуп атат үйдүн ичинде десе, ошол күнү падышанын үйүнөн биринчи мындай ылайдан болгон көзө идишке тамак келет. Тамакты аялы көтөрүп келгенде уурулардын биринчиси келип аңдып турганда аксакал эмне дейт? Мына келди, биринчиси келди дейт. Ууру чуркаган бойдон барат дагы айтат, шеп дейт. Бул табып берет окшойт дейт. Себеп мен барганда менин барганымды билип койду, мына биринчиси келди дейт. Десе ишенбейт. Эртең дагы тактайбыз дейт. Эртеси күнү үчү ууру кайра келет, жакындап экинчисин жөнөтөт. Экинчисинин бою узунураак болот. Бар сен аңдычы дейт. Экинчи күн жөнөткөн идиш, падыша жөнөткөн идиш мындай узунураак болот да. Айтат, мына кемпир экинчиси да келди, бул узун экен бою дейт. Дал келип атат да экөөсү. Ал чуркап барат, айтат, точно билет экен, мен боюмду да билип койду дейт. Бирок чоң бары бир ишенбейт. Эртең аңдыйбыз дейт. Үчүнчү күн келгенде чоң айтат, бүгүн мен эле барайын дейт. Ал барып туруп угуп турса, үчүнчү күнгө идиш чоңураак болот. Айтат, мына кемпир үчүнчүсү да келди, бул чоң ушул окшойт дейт. Болду, ошону менен уурулар коркот дагы 2 мишок алтынды аксакалдын үйүнө таштап, кат жазып, бизди айтпай эле коюңуз деп таштап коюп кетип калат. Эртең менен чыкса турат. Көтөрүп падышага алып барып берет. Падыша тапкандан той берет да, бүт көз ачыктарды чакырып тамак берип атат. Жанакы аксакалды жанына отургузуп алган. Тамак жеп атса, бир чегиртке учуп келет дагы падышанын оң тизесине конот. Кармайын десе учуп экинчи тизесине конот. Кармайын десе учуп барып туруп дастарканга конгондо үчүнчүсүндө кармап алат дагы. Айтат, колумда эмне бар? Айтчы дейт. Көз ачыккачы. Көз ачык айтат, эми өлдүм дейт. Падыша чынын айтайынбы дейт. Бир секирдим, кутулдум дейт. 2 секирдим, кутулдум. Үчүнчүсүндө тутулдум окшойт. Айтайын десе туп-тура мына чегиртке дейт. Ошону менен бул аксакал эң күчтүү көз ачык болот. Эми бул ушул көз ачыкпы ушул? Ошо көз ачыктар эгер чындап билгенде жердин астында кай жерде алтын бар, күмүш бар, көмүр бар, геологияны кыйнабай эле табып бербей беле. Ошого бул нерселерге чын жүрөктөн нафи кылыш керек, жокко чыгарыш керек, алар билбейт деп. Баруу эмес, укканда эле. Бакшы, көз ачык, жанакындай ясновидящийлер, жанакындай гороскоптор, мындай нерселерден алыс болуш керек. Аллах билет. Эртең эмне болот? Болду. Бирок 2 нерсе бар. Бири аба ырайы, бири жанагы баланы текшерип туруп узи кылат го.
Bul eki nerse kayıp ilmine kirbeyin. Sebebi hava arayını okusanız ya okusanız ne deydi? Erteң Çүй obulasında kar жаагандыгы күтүлүүдө deydi. Точно kar жаайт debeydi. Birinci sözü uşul kütülүүдө, ekinçisi oşol hava arayını aytıp jatkандар Kırgızstanda Susamırda toodun üstünde oturuşat. Ben közüm menen körgöm. Oşol жерден алар Россиянын Спутнигиден жардамынан Kırgızstan'da ödödön karap duruşat. Bulut kay жерде турат. Мындай караса bulut keminde. Buluttun ылдамдуулугун tekşeret. Kilometredi tekşeret. Так, bul bulut ушунча ылдамдуулук менен баратат. Эртең Карабалтага жетип калат экен деп туруп, эртең Карабалтыда түштөн кийин жамгыр жаагандыгы күтүлүүдө. Булутту карап айтып ататтар. Hava arayını ayткандар ойгоно калып эле эртең жамгыр жаайт деген жок аларчы. Ошого hava arayı kayıpka kirбейт. Bir. Экинчиси УЗИ. Бул bir технология. Tekşerip туруп, байкап карап туруп, же кыз же бала деп айтып берет. Көрүп калса бала дейт, көрбөй калса кыз дейт, айтып берет. Бул да кайып эмес да. Кээ бир адамдар эмне дейт? Ал туура эмес, ал кайып. Кайып эмес ал. Бирок андан башкасы бардыгы кайып. Ага ишенбейбиз. La ilahe illallah деген ишенимибиз buzulbaş керек. Bir Allah'tan başka sığınуга layıktуу zat жок, bir Allah'tan başka kayıpты bilgen жок. Биздин sözümüzdü караңыз. Ne дейбиz? Falança kayakta je bir nerseni surasa biz ne deybiz? Men saga эмне көз ачык билем дейбиz. Бул sözüңүздүн маанisi эмне? Men көз ачык болгонумда билмекмин, а мен көз ачык эмесмин деген. Кебирлер эмне дейт? Чорт түү знает. Туғандар чорт билбейт. Шайтан бир эле жерде жүрөт. Экинчи жердеги нерсени билбейт шайтан. Ошондуктан сөзүбүздү да түздөйлү. Кайыпты Аллах билет. Эртең не болот? Аны мен билбейм. Эртеңги күндү Аллах билет. Аллах малим. Биз бүгүнгү күнгө шүгүр кылып жашайлы, эртеңги күндү эңсебейли. Өткөн күнгө өкүнбөйлү. Себеби аны алмаштыра албайбыз. Шайтан бизди өткөнгө өкүндүрүп, келечекке үмүттөндүрүп же коркутуп, бүгүндү колдон чыгарып коймокчу да. Накталай жашоо бул бүгүн. Кече тарых, эртең кайып. Нак бүгүн. Бүгүндү колдон чыгарыш үчүн эмне кылат? Сен кече туура эмес кылдың. Эми эртең эмне болот? Ошону менен ойдо, кыжалатчылыкта, стрессте бүгүн кетти да. Биздин өзү өмүрүбүз бүгүн азыр. Ошого эртең менен ишибиз болбош керек да. Ага баш оорутпайлы. Балдар чоңойсо эртең эмне болот? Ким кимге үйлөнөт? Ким каякта жашайт? Сиз жараттыңызбы? Biz millet algan emesmiz de. Allah yarattı bu 8 milyardı. Allah özü versin. Dünyada adamlar hazır biri korkutuşat. Dünyada su az kalıptır. Tuğanlar dünyada su az emez. Toktoguldağı gestegi su dile. Dünyadaki adamlarga taratsa 2 tonnadan su tiyet. Her birimizge. Birilik uşul sudu. Nil daryası 5000 kilometrelik Nil daryası turatlar jakta içe turgan su. Rossiyada Lena daryası turat 4,5 kilometrelik içe turgan su. Volga daryası turat, Narın daryası turat, Amu darya turat, Furat turat. Dünyadaki adamlar suğa çöküp geçse de olat vardı. Su içe turgan Presniva'da 2,5% kalıptı. Allah asmandan күндө kança milyard kubometr жамгыр жаатырып берип атпайбы? Ошого биз бул маселеден коркпойлу, эртең эмне болот? Эртең бүгүндөн жакшы болот. Эгер мен Аллахтан ошону үмүттөнсөм. Биздин пейлибиз, үмүтүбүз Аллахтан иманыбызга жараша бузулган да. Ай эртең кыйын болот. Кыйын болбойт. Эртең бүгүндөн жакшы болот Аллах буйрса. Бүгүн жаман эмес. Неси жаман? Ден соолук, алхамдулилlah, курсак ток. Bundan çok ne baylık var?
Altın, kumuş, akça bul vaqtılуу bizdi je buzup tura turgan nerse, je öldürüp koya turgan nerse. Eng çoң baylık bul iman, den sooluk da bul. Жүрөктүн тынчтыгы da. Ошого эртеңги күндү ойлобойлу ал тууралуу ал биздин милдет эмес. Эртең эмне болот? Кимдин баласы, уулу, кызы, перзенти көп болсо кыжалат болбосун. Эмнеге? Жаратканды өзү жашатат. Allah özü rızkı verir. Biz de çoğuyduk ko kanday bir nerseler bolup, jokçuluk bolup, tıyınımızda jok bolup, çoğuyduk ko. Bir adam Allah rızkı veret degende tekşerip göreyim deydi. Allah Taala'nı tekşerip göreyim deydi. El barbay turgan bir talağa barat. Al jaka kerbenler de barbayt, jönököy adam da barbayt, çöp dağı öspeyt, su dağı jok. Kança kun yol жүрüp kumun üstüne jatıp alат. Ana körөйүнчү kana deydi. Alıstan bir өлködөн bir өлkögө kerben sodegerler baratıp birinci töödө oturgandı oşol joldu baştoочу adam oşol bolot. Aydı, күндү, жылдыздарды карап, шамалдын жүрүүсүн карап, картасы oşol bolot, навигация. Oşol уктап калат. Уктап калганда оң жака ойт, төөдагы оң жака ойттагы жана талаага басып кетет. Bir ойгонсо, талаада жүрөт. Караса bir адам жатат бирокчу. Макул адашкандарын кийин жетишип алабыз. Чуркап барып жанагы адамды текшерип көрсө тирүү экен. Тирүү экен бул суу алып келгиле деп, оозуна суу куяйын десе оозун ачпайтмыш. Мен көрөйүн Аллах кантип рызкы берет. Анан жанагы кербенден бирөөсү бычагын чыгарып туруп, тишине коюп туруп, тишини ачып суу куят экен. Суу куюп атса жанагы киши күлөт экен. Сен өлүп аткан адам не күлөсүң десе Алланын кудуретине таң калып атам. Ичпейм десем ичирип атат дейт экен. Allah бирөөгө рызкы беремин десе, бул жери иштебей калса, бул жеринен тешип берет. Бирок берет Алла. Яжуж Мажуж чыкканда мусулмандарды Иса пайгамбар алып туруп тоодун үстүнө чыгып кетет. Ошол жерде тамак да жок, суу да жок. Субханаллах, валхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар менен жашайт. Курсакта ток, чаңгаулук да жок. Себеп жашаткан Аллах өзү жараткан Аллах өзү жашатсын. Ошондуктан биз бул маселелерде баш оорутпайлы, кыжалат болбойлу. İmanı alsız adam ertengi күндөн korkot. İmanı alsız adam ne bolot deyt. İmanı bekem adam ne deyt? Men бүгүnkү күндү жакшы өткөрөйүn, эртеңги күн Allah malik, Allah kojoyun. Men bilbeyim ne olur. La ilahe illallah Allah'tın sıfatlarından biri gafur, keçirүүчү. Tuğanlar bürödün günөөsүn keçire albayt. Tuğanlar günöөнü Allah keçirer. Gaffaruz zunub günöөлөрдү keçirүүчү Allah bolar. Al-muizzu izzat berүүчү Allah. Бүгүн izzat adamga керек, izzat обуруй, кадыр, барк. Мындайча тил менен айтканда авторитет. Адам баласы каалайт ыззаттуу болууну, центр внимания болууну каалайт. Бирок ошол ыззатты Allah берет, бир буюмдар бербейт да. Кийим, машине, телефон, саат, үй, кесип, бийлик бул ыззат эмес бул. Ыззат адамдын өзүнүн ичинде болуш керек. Allah берет аны. Мисалы караңыз. Hazret Bilal radıyallahu anh'unun ızzatını karаңыз. Ушунчалык ızzat berdi Allah. Arap emes ele, Efiopiyalık ele. Erkin emes ele, kul ele. Satılıp boştondukka çıkarıldı ele. Birok Kabe'nin üstüne çıkıp azan ayttırdı. Allah Peygamberimizin ömrünün akırına çeyin azandı oşul ayttırdı. Kündördün birinde Araplardan biri, Arap Müslümanlardan biri ayttı. Bizde de azan aytsak bolou, aytыңыз. Таң атарды күтүп чыгып, бийигирээк азан айта турган жерге чыгып карап турат, таң аткан жерде. Таң атпайт. Саат жок. Көпкө күткөндөн кийин келип сурады. Алланын элчиси таң атпай атат десе айтты, азан айта турган жерге Билал чыкмайын таң атпайт dedi.
Bul izzatты Allah bergen ele. Hani hiç kim ala albaydı. Allah Namrut padişaha başında altın, kiygeni altın, oturganı altın, üyü han altın. Biroq Allah ушундай кордогон эле келген адам бут кийим менен башыга чабат эле. Бүгүн эгер мисал Hazret Bilal radıyallahu anh'unun topusunu tavup alsak biri 100% dalil menen, dokumenti menen, mına uşul Bilal radıyallahu anh'unun topusu 1400 yıl bolgon. Aytыңызчы, baası kança bolot oşonun? Yo Allah, men milyonga alam, men 5 milyonga alam, men 10 milyonga alam dep turup bay musulmanlar oşol 1400 yıl bolgon topunu baasını oşonçoluk kılıp salat ele. Emi biz oşol kalpakты 1000 so'mga aldık, kiydik. Oşol pazarda satam deseniz 500 so'mga hiç kim albaydı. Hazırla aldım ko 1000 so'mga. Bunu sen kiydin de bunu. Bunun atı bu oldu. Bir porsiya tamak alabız. 250 so'mga. Alıp jebey, satam deseniz alabı biri. Sebep bizdin özümüzde bir nerse yok. Bizdin kolumuzga kelgen nerse de yok bolup ketedi. Baası düşüp ketedi. Adam tiygen nersenin baası düşüp da Kuday saktasın. Oşoğa izzatты Allah beret. Kaçan beret? Adamın sıfatından. Çınçıl mı? Çınçıldığından Allah izzat beret. Amanatçıl? Allah izzat beret. Namaz oku, namaz kaltırbayı takva? Allah izzat beret. Sırtkı nerseler izzat emes bul. Oşoğa işeniçimiz kanday boluş gerek? Al-muizzu izzat berүүчү Allah. Al-muzillu kordoочу dagı Allah. Allah kaalasa padişanı kamakka, kamaktagını padişa kılıp koydu Allah. Kılav kılbayı. Demek izzatты da Allah beret, korduktu da Allah beret. Biz sırtkı nerselerge bu nerselerden izzat izlemeşimiz gerek. Bu Allah'ın sıfatı. Allah bizge özün oşunday tanıştırdı. Allah Teala Malikul Mulk, padişalardan padişası. Dünyöge şaylap koygon padişa. Harunur Raşid degen padişa olgon. Oşol padişanın kezinde onun өлkösü murda zamanda kichine bolboyt ele de өлkö öte çoң bolot ele. Misалы Osmanlı imperiyası kança çoң. Harunur Raşid'deki İspanya'dan baştalat ele. Bugünkü Arap өлkölörü, Afrikanın jarım өлkölörü bul jagı Azerbaycanга çeyin. Azerbaycan da içinde ele. Oşonça жердин padişası ele. Anan bir jerde açarçılık boldu. El açkadan ölüp jatat. Anan emne oldu? Kazınadan oşol жердин gubernatörüne kat жазды. Kazınadan elge tamak kılıp bergile. Dagı ele açarçılık bütpey atat. Anan atasına kengeşçi olgan bir aksakal var ele. Özü kengeşçi her daima sizden çoğurak boluş gerek. Her bir adamda kengeşçisi boluş gerek. Biznesmende de kengeşçisi boluş gerek, bolboso bankrot bolat. Dıyıkanda da kengeşçisi boluş gerek. Bolboso jakşı ege albayt, öspeyt. Kengeşçi sözsüz boluş gerek. Jakşı çoğurak kengeşçisi var ele. Anan suradı aytты, bu men padişamın dedim. Nege men açarçılıkты toktota alбай atamın dese aytты, padişa kapı olboysun bir söz aytayın dedi. Aytыңыз dedi. Men sizin atanızdın kengeşçisilerim. Men bir okuya aytamın, oşol okuya menen siz düşünüp olasiz dedim. Bir Tokoy'da janwarların padişası kim? Arslan. Maymыл alыс saparga tuğanların ziyaratga baramın dep Arslanın janına kelet eken. Men alыска baratam. Kişineke balam var, şunu sana amanat kaltırıp ketsem. Karap turasızbı? Men tuğanlarıma barıp keleyin, bir iki cumada kayra kelemin dese. Arslan makul milletin alat dağı. Maymıldın balasını alıp kalat. Anan erteң menen jumuşka çıkkanda üstüne üngizip alıp kıdırıp elde aylanıp turgula işte hile de misal ne kılıp bir işlerini jasap jüröt. Arslanın işi oşol özünün çegarasını saktao. Anan kündördün birinde jana kişineke maymıldın balası Arslanın üstünde bir çoğun bürküt kelet dağı. Arslanın üstünde maymıldın balasını ilip uçup ketedi. Arslan sekirip kıykırıp kalıp ketedi. Maymıl kelet.
Kelip anан em ayal kişi var, bir maymul bolsa dagı ayal kişi de aytat, sen emneň padişa deyt. Sen bir balany saktay albasaň deyt. Sen ne dep men padişa dep jüreşiň dep öte süýlengende, oşonda Arslan aytat eken. Açığın taradı ve men söyleyeyim. Men жердин padişasımın deyt eken. Başka arstanlar kirbesin üçün mına жерди korgoyum. Asmandan kelgen baleni men toktata albayım deyt eken. Oşonda ele siz dagı padişa, жердин padişasısız. Birөө başka asker kol salsa, siz aytasız. Askeriňizdi jönötöz, barıp soguşkula, oşolordan korgogula өлkөнü. Birok asmandan kelgen baleni asmanyň padişasy gana toktata alat. Anın üçün жердин padişasy asmanyň padişasyga çök tizilip, secde kılıp soransa gana toktatat balesi deyil. Biz baldarыбызга produkt alıp kelip berişimiz mümkün. Baldarыбызga dara alıp kelip berişimiz mümkün. Birok Allah'tan kele turgan nerseni biz alıp kele albayız da. Biz şifa, iyilik, tınçtık, bereket bir üydün içine biz padişa, biz bu nerselerden padişasıyız. Birok asmanyň padişasy, gaýypdyň padişasy, tınçlıktın padişası Allah bolur. Oşonu kaçan beret, kaçan жердин padişası asmanyň padişasına bağınsa, çekesin жерге koysa. Bir adam üy bülösünün padişası. Bir mekemede načalnik oşo mekemenin padişası, başkarucusu. Ölköde padişa, oşol ölkönün padişası. Kaçan Allah Taala'nı çınığı padişa dep işenip, çekesin жерге koyup secde kılıp, ya Allah oşol kıyınçılıktan bizi sakta dese Allah sakta. Demek padişalardan padişası Allah. Malikul mulk. Bütkül padişalardan padişası Allah. Andan keyin dualarını kabul kıluvçu zat Allah. Allah her bir adam duasını kabul kılat. Oşol adam musulman emes bolsa dagı jabırkap turgan bolsa duasını kabul kılat. Bir musulman emesti savap koydu. Jönden ele. Halsızlıktın körüp. Oşol musulman emes jabırkap turup öz tili menen kayırılsa, Bože moj deybi, jem ne deyt, kayırılsa Allah oşonun duasını kabul kılıp buna musulmanga saza beretti. Çingizkandı musulmanlar aldaganda Çingizkan bunday dua kılgan eken de. O musulmanlardın Kudayı, buna musulmanlar meni aldadı, maga jardam ber usulardı jok kıl degen eken de. Allah Irak'ты jok kılgandı. Jabırkagan adamdın duasından saktangıla degen. Oşoga biröөгө zulumdu kılbaş kerek, sebebi Allah dualardı kabul kıluvçu zat. Allah Taala'nın sıfatların en akırkısını okusanız sabur, sabırdı zat. Allah uşunçalık sabırdı. Biz kança günah kılsak dağı Allah bizdin günahımızды körüp durup daroo saza berbey kütüp durat. Mına kaytar, mına toğular, mına taştay tuşugulur. Kança ömürdün akırına çeyin. Bizde sabırdığımız, bırak bizim sabırımız iki joluga jetetdi. Üçüncüsü de büttü, tügöt sabır. Allah kança jıl sabır kılıp otat. Bir adam 70 jıl namaz okubayt. Bir adam 70 jıl aram jeyt. Allah anın tilin kesip albayt, közün çukup albayt. Sebebi Allah sabır. Sabırdı zat, kütök. Kaçan adam bolası 20 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 80 yaşında, 100 yaşında çın yürekten tova kılsa Allah kabul kılar. Bir butka sıyıngan adam, butka zikiri sanam bolat. Ya sanam, ya sanam, ya sanam dep, sanam degeni Budda degen sözdü. Oşontip çokunup durgan bolat dagı, uyku surap ya sanam, ya sanam, ya samat deydi. Tilinden çıkıp gider. Ya samat degende Allah ne dedi? Labbayk ya abdi. Pendem sağa ne kacetin var, ne gerek sağa degende perişteler aytadi ya Allah. Bu ömür boyu sanam dep jurat ko. Bir jolu
Kokusundan samat dese, sen uşunun duasına emne kacetin var dep aytып atasың dese, Allah Teala aytat, 70 yıl sanam dedi, sanamdan ün çıkmadı. Bir yolu samat dese, samattan da ün çıkmasa ne ayırması olur dedi. Allah oşunday zattı. Eğer biz çın dilimizden al 20 yıldık mı, 40 yıldık mı, 80 yıldık mı günü Allah'tan çın dilimizden tövbe kılıp keçirim surasak Allah keçiret. Bu bizim imanımız. Allah keçiret. Sahih hadiste var. Bir adam 99 adamdı öldüren. Yani şunday bolup kalat. Bilmem ne kesipken bilmeyim. 99 adamdı öldürüp alat. Biroq jürek kıjalat. Ben men to'ra emas qildim go. Anan birovdan masala so'ragani bor. 4 aylık muftilerden birisinden var masala so'raydi. Boldu ki men uşul 99 adamdı öldürdüm. Meni Xuday keçirebe dese, al ilmi yok da, ilmi yok adam matematikaga salat da. 99 adamды öldürsen seni kantip keçiretem, tozakka ele düşösün sen deydi. Degende janagı kişi aytat, 99 100 ele olup kalsın dep anı da öldürüp. Biroq baribir kıjalat da. Kıjalat bolup anan bir çınık ilimli adamga barıp sorayt. Ben 100 adamды öldürüp koydum, biroq keyip ökünüp jatamın. Allah meni keçirebe dese, keçiretdi. Bolgonu sen jaşagan jerin, senin çöyröң jamanken da sen 100 adamды öldürüp koysoň, sen uşul çöyrönü almaştırıp özgörtüp jakşı adamlar jaşagan jaka köçüp ketkin. Makul deyt dagı köçüp ketet. Jolda baratıp ölüp kalat. Ölüp kalganda adam ölgöndө ruhunu je tozoktun perişteler alıp ketet, je beyiştin perişteler alıp ketet. Tozoktun perişteleri jetip kelet, ruhunu alganı. Bu 100 adamды öldürgen tozokka ketet. Beyiştin perişteleri de çulkap kelet. Bu oňoloyun dep ketip atpady öyle deydi. Ökö talaşıp kalganda 3-nji perişte kelet da ayta toktogala. Mындай kılgıla. Bul adamdın üyü menen, ayılı menen bara jatkan jerin sanap görgülü. Kayaka jakın bolsa oşonuň alıp ketdi. Sanap görse jakşılar tarapta bir karış jakın ölgön eken de. Anan oşol 100 kişini öldürüp dagı ökünüp oňoloyun dep tövbe kılgan adamdın günösün Allah keçirip körsötöt. Biz Allah'a şükür emi öldürgön emes go, kumurskalarda öldürgönbüz, itlerdi, mışıtlarda öldürgönbüz turabı. Biroq ançalık çoň günö kılgan emesbiz go. Oşogo kaysyl jaşta bolsok dagı Allah'tan çım dilinden tövbe kılsa Allah keçirir. Biroq oşoga işeniş gerek. Nege? Gaffaruz zunub degen Allah'ın sıfatına işenip keçirim soraş gerek. Men bilbeyim, günüm ayabayla çoň, meni keçirbeýbi. Bul imandın halsızlığı. Allah'ты tanıwagandyk bulçu. Günöünü hiç kaçan hiç kimge aytbaş gerek. Hazır sizler oturup sabaktan sırtkары jönüle mayekteşip oturganda bir-biriňizlerge aytasızlar go. Men 2 yıllı oldu namaz okuganıma. Burada ayabay jaman işçilem, ayabay işçilem burada men. Ölle işçilem. Hazır bir jakşına oturabız go barыбыз, maşallah topu kiyip alganbız, kebirlerimizin sakalыбыз ösüp kalgan. Bilbeyt go kim ne kılgan, kim içken, kim biröwdü sawagan, kim Allah jaşırgan nerseni açpaylı. Ana açpaylı. Biri-biribizge aytpaylı men namaz okuganıma 1 ay boldu, 1 yıl boldu. Bul suroğunu surabaylı dağı. Siz kaçan dinge geldiňiz, kantip geldiňiz. Bu surao emes bul turganda. Biz törölgönden musulmanbız. Siz kaçantan namaz okuysuz degen suroğunu suragan tura emes. Eger kimdir birö surasa, anın jogabynday. Erkek kişi 12 yaştan namaz okuş gerek ko, şonu bilbeýsizbi? Degen jogap beresiz, boldu. Men 12 yaştan başlap namaz okup atam degen joksuz. Günöünü Allah'a gana aytış gerek, pendege aytbaş gerek. Sebebi mümkün sizdin namaz başlaganыңız menen Allah sizdin 40 yıl, 60 yıllık günöňüzdi keçirip koygun. Allah keçirgende kanday kılat bilesizbi? Жазылган depterlerden öçürtüp, körgön periştelerden unutturup salat. Emi men kelip alıp ne dep aytatam? Men burada men 2 yıl oldu namaz okugaныma, 4 yıl oldu namaz okuganym. Burada ayabay naçar adam elem desem, perişteler ne deyit? Jok go deyit. Ne kılabız? Jazabız deyit.
günöөнü estеген günöөнü жаңырткан болот. Эч качан айтпаңыз өтмүшүңүздү. Ай, мен армияда аябай начар болгонмун, мен иштегенде бирөөнүн акысын жегем, уурдагам. Бул Аллахка айта турган нерсе. Түндө тахажжудда туруп, колуңузду ачып, болгон баарын Аллага айттыңыз. Я Алла, мен ушундай начар адаммын, уурлук кылганмын, элдин акысын жеген, мамлекет тоногонмун, бирөөнүн огородуна да киргенмин, көп нерсе кылгам. Ошонун баарын Аллахка айталы. Дуа кылып, я Аллах, кечир ошону дейт. Ушундай кечирим сурайлы, Аллах Таала кечирбегенге кот калбасын да. Bir олия киши мындай дуа кылат экен: я Аллах, мен сени кечирет деп күнөө кылып алдым дейт экен да. Seni keçirүүчү деп күнөө кылып алдым. Эми сен кечирбесең, мен ал күнөө менен тозокко кире албайм да дейт. Мен тозокко чыдай албайм да, сен кечирбесең, мен тозокко кирбесем, анда кандай болот? Ya Allah, sen keçirбесең, senden başka hiç kim keçire albasa, anda men aldanıp kaldım mı ошондо ortada? Ya Allah, sen benim günөөмдү keçir, keçirgin kelbese de keçire verçi deydi eкен. Biz oşontup Allah'tan uşunday suraylı, Allah keçiret. Sebebi Allah'ın bir sıfatı gaffar. Gaffar degeni keçirүүчү ele emes, ötö keçirүүчү. Ötö çoğun günöөлөрдү da keçirүүчү. Мындай günөө жок, Allah keçirbей турган. Musulmandın мындай günөөсү жок, Allah keçirbей турган. Эмне кылган болсоңуз да. Тооктордун жанагы эме мышыктардын ичине бомба коюп жардырган болсоңуз дагы, кумурскаларды оптум күйгүзгөн болсоңуз дагы, аттын бешенесине кубалда менен уруп өлтүргөн болсоңуз дагы, эми мисал айтам да, ушундай күнөөлөр бар да. Ошолордун тим эле баарын жасагансыз. Айылды сыздаткансыз, айылга жашоо бербейт элеңиз. Allah баарын кечирет. Болгону ниет кылыш керек. Мен экинчи андай кылбаймын. Кылганыма өкүнөм, экинчи кайтпаймын деп. Эми экинчи кайтпаймын деп чын дилиңизден ниет кыласыз. Бирок кокусунан кайтып калсам не болот? Кайра эле айтат: "Я Алла, болду, мен адаммын, мен айтам, анан шайтан алдаса кайтып да калам." Ошого мындай эмес да, сен бир тоба кылгандан кийин болду, кайра ал күнөөнү кылсаң ал тобоң жарабайт эмес. Биз адамбыз турганда. Биз адамбыз. Жазба болот, намаз окуп, даватка чыгып, баян укканда ушундай башкача болуп калабыз. Болду, мен мындай кылам, тигиндей кылам. Бир эки күндөн кийин шайтан кайра келет да бизге. Досту алчы. Кайра алдап коюшу мүмкүн. Не болот? Ал тоба ошол өз ордунда, эми кайра тоба кылам мен. Allah keçire ele berет. Бирок ниет чын болуш керек да, мындай эмес: "Я Алла, болду, мен тоба экинчи кылбайм", ниетинде боштук кылып калышым да мүмкүн дебеш керек. Искренне ыхластуу кылалы, кийин алданып калып, ал башка маселе ал. Келечекте кайра алданып каласызбы, аны ойлобоңуз. Бирок бүгүн чындап эле мен кайттым, өлүп кетейин, экинчи кылбаймын деп сөз берип, бирок бир айдан кийин кайра кылып койдуңузбу, эчтеке болбойт. Ал бул тобага зыяны жок анын. Себеби мен тоба кылган кезде мен эмоциям күчтүү болчу. Азыр шайтаным күчтүү. Кайра эмне кыласыз? Кайра мечитке барып кайра тоба кылам да. Ошон үчүн биздин Аллахыбыз ошондой да. Кечире эле берет, биз күнөө кыла беребиз, кечире эле берет. Биз ошондой Алланын пенделерибиз. Biz mınday Allah'ın pendeleri emesmiz. Bir jolu keçirem boldu, ikincisi keçirmeyim degen Allah'ın pendesi emesmiz biz. Şeytandı keçirem degen Allah, şeytandı. Musa paygambar bir jolu şeytandı korup kalat. Al kezde şeytan adamlara körünü öyle jürer. Aytadi, şeytan deydi, sen emne kılasın kıynalıp, eldi de kıynap, erten tozokko düşüp, eldi de düşürüp, kele men Allah'tan sorayın, sen keçirim surasan, sen de günün keçse, sen de bir jakşı adam bolboysun mu dese, surap görüp, eğer şartı olsa ben makulmun deydi. Musa aleyhisselam Allah'a aytadi, Allah Teala aytadi, keçirem deydi. Adam paygambardın mürzösüne varıp secde kılsın, oşonu kılbay koydular o. Adam ata falan yerde jatat, oşol jatkan yerine varıp secde kılsın, günösünü keçireyin, boldu. Musa paygambar suyungan boydan gelet, barıp şeytanga aytam, şeytan barıp secde kılıp koyot, Allah keçiret, elleri kutulat, kelip dur şeytanga aytsa, şeytan aytat, Musa,
жаңы таптаза оригинал адамга сежде кылбаган эми өлгөнүнө сежде кылам койчу дейт. Шайтанды кечирем деген Алла. Biz şaytan emesmiz de. Ошого Аллах кечирет тугандар. Чын дилибизден кээ-бир адамдар бар го, жасагандарын ойлоп эле, ай мен ушундай начар адаммын. Biz канча начар адам болсок, биздин Аллахыбыз ошончолук улуу, ошончолук кечирүүчү да. Орус тилинде айтмакчы, бизге повезло да. Ошого Аллахтын сыфатынан бири күнөөлөрдү кечирүүчү, биз деле кечирели. Бирөөлөрдүн ката кемчилигин кечирели, таш боор болбойлу. Бирок Алланын кечириминен ушунчалык үмүттөнүңүз, болду мен кечирим дейли. Карыздарды бирөөдөн карыз болсок төлөйбүз албетте. Намаз каза болсо окуйбуз албетте. Бирок Аллах күнөөлөрүбүздү кечирет. Өмүрүн акырында бир жолу жана ыйлап, көз жаш чыгарып, ал шарт эмес. Кээ-бир китептерде окуйсуз го, баланча ушунчалык ыйлайт эле, көз жашы агып, сакалына тийип, сакалынан көкүрөгүнө тийип, ал бир жолу болгон окуя алчы. Мындай эмес, күндө эле 10 мүндөс эле ыйлай бере турган. Ошого кээ-бир адамдар кыжалат болот экенде, мен ажыга барып келдим, бир ыйлай албадым. Ыйлаш ибадат эмес тугандар. Атасы өлдү эле ыйлай тургандай. Кээде ушундай болуп калат, бир жылда, 5 жылда бир болуп калат. Дуа кылып атканыңызда аябай бир нерселерге капа болуп, жашоого түгүлүп, анан ыйлагыңыз келип, көз жаш чыгат. Бул нормалдуу нерсе. Көз жаш чыкпаса, ошо ыйлагандай болсок боло берет да. Өзү балдарыбыз менен базарга барганда, балдарыбыз бир оюнчакты көрүп калып, ушуну алып бер дейт. Алып бербесеңиз ыйлайт го, ошо бардык калп ыйлайт ошолор. Чындап ыйлабайт. Оюнчакты алып берсеңиз, дароо эле күлүп жакшы болуп калат го. Ошого биз дагы отдельный бир комнатага кирип алып, калп эле ыйлайлы. Калп эле дегенде ыйлай албай атасыз. Бирок ыйлагандай бололу да Аллах Таалага, колдон келишинче. Күнөөлөрүбүздү эстеп алып, Алла мен начар адаммын, мени кечирбесең иш жүрүшпөйт. Бул эмнеге керек? Себеби жумуштар жүрүшпөй аткандыгы, бул күнөөлөрдүн тоскоолдугу да. Мисал беремин. Бир адам ажылыкка барайын деп жатат, же чет өлкөгө барайын деп жатат. Бирок бул адамдын үстүнөн арыз түшкөн да. Бирок арыз заявление жазган, арыз жазган. Арыз жазгандан кийин не болот? Бул мамлекеттен чыга албайт. Туурабы? Эми ошондой эле биздин үстүбүздөн периштелер толгон токой арыз жазып койгон да. Бул бамдат окубады, пешим окубады, бирөөнүн акысын жеди, толтура арыз да. Анан биз бир иш кыла үйлөнөлү десе, тосук. Бизнес кылалы десе, тосук. Иш жүрүшпөйт. Неге? Заявлениялар бар да толтура. Заявлениени жазган ким? Периштелер. Аны караган сот ким? Алла. А мен кабарым жок да. Бирок кыжалатмын. Неле иш жүрүшпөй атат? Неле жүрүш? Мына тосмолорду, мына арыздарды барын жок кылышым керек го. Ошого бир жумада, бир айда бир жолу чын дилимден отдельный бир мечиттин бурчуна, үйдө жакшыраак болот. Бир комнатага өзүңүз жалгыз отуруп, Аллах Тааладан бардык күнөөлөрдү мойнуңузга алып, кээ-бир адамдар кечирим сурайт го, менден кеткен болсо кечирип коюңуз. Бул кечирим эмес, бул одолжение булчу. Аллах Таалага айтыш керек, менден кетти, мен чындап эле атайын эле жасадым, билет элем күнөө экенин жасадым, Алла кечир деп Аллахтан кечирим сурасак, Аллах муну толгон токой заявлениялар бар го, арыздарды. Ошолордун баарын жок кылат дагы, анан иш жүрүшөт. Үйлөнөсүзбү, бизнес кыласызбы, чөт өлкөгө барасыз. Азыр жүрүшпөйт да, чын айтайын. Ким эмне кылса эле жүрүшпөйт да. Самса сатайын десе да жүрүшпөйт. Биякта семчке сатайын десе жүрүшпөйт. Үй куруп сатайын десе жүрүшпөйт да. Биз ойлойбуз, бул тосмолор bunun себебинен. Жок, бул тосмолор биздин атыбызга жазылган арыздардын заявлениянын себебинен. Флажок коюлган да. А ошону ким алат? Аллах алат. Качан? Качан мен Аллахтан кечирим сурасам. Аллах кечирет. Ошого
Koldan kelse kündü. Biroq oşonu çın yürekten kechirim suray beriş gerek. Bolup kalsa kayra kechirim suray beriş gerek. Bolup kalsa kayra kechirim suray beriş gerek. Oşondan ne bolat? İnşallah işler yürüşet. İstiğfar turalı Allah Kur'an'da Nuh suresinde aytkan. İstagfiru rabbakum. Qarаңыз. Köngül buruğunuzdan. Sizler Kudaydan Allah'tan kechirim suragıla. Paydası ne? İnnehu kana gaffara. Allah gününgördi keçet. Yursilis samaa aleykum midrara. Asmandan sizlerge paydalı jamgır jağdırıp beret. Ve yumdidkum bi amwal. Allah sizlerge baylığınlarga baylık koşup beret. Ve banin. Perzent joktorga perzent beret. Ve yec'al lekum cennatin. Bak taraktarıngарды, mömö jemişleriңерди östürüp beret. Ve yec'al lekum anhara. Ağın sularıngарды köpeytip beret. İşte günah kılıp keçirim suraganga Allah uşunça sıylık berem dep atat. Baylıkka, baylığı jokka, baylık, perzent jokka, perzent, dikanga, dikançılık, su, bardığın. Bolgonu istiğfar. Oşoğu, o tesme var gol, bu tesme akırkı kezde bizge jönlü bayağı bir kolunuzda kırma zerikpe turuştun bir nesi olup kalganda. Maşinege asıp koyuyoruz, kolunuzda olsa jönlü başına aylantıravuz. Yok. Tesmeni astagfirullah, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim ve atubu ileyh. Manisi ya Allah, menin günömünü keçir. Men ekinci al günömünü kılbayımın. Degen mani, astagfirullahal azim ve atubu ileyh. Ulu Rabbim, menin günömünü keçir. Men günöden kayttım degen söz. Uşunu aytkan sayın bir günöğüzde esteyli. Bir jol astagfirullahal azim ve atubu ileyh. Bir günön esteyli. Bir oşoğu zikirdi. Közdü cumu alıp, özünüzün avtobiyografiyası közünüzün altına koyup astagfirullahal azim ve atubu ileyh. Balançını söktü bile. Astagfirullahal azim ve atubu ileyh. Savap koydum bile. Astagfirullahal azim ve atubu ileyh. Namaza keçiktim bile. Astagfirullahal azim ve atubu ileyh. Şaşmayın. Bizden zikirlerimiz hep de öyle cüz dolduruş gerek de mescitte oturur. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Bu astagfirullah için daha bir astagfirullah gerek de özü için. Oşoğu zikirdi. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا degen. Allah Teala aytkan işin bütkönde el boşadın bu bir çette oturup Allah menen bir mangday teskey bolup oturup Allah menen süйлөшkünler. Erteң menen 100 astagfirullah, 100 jolu sallallahu aleyhi ve sellem, 100 jolu subhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Boldu. Keçinde 100. Boldu. Eng çoң zikir uşu. Anan men 1000 jolu la ilahe illallah, 10.000 jolu istiğfar. Bu 5 gün aytkandan göre ömür boyu buna 300 ayt жүрүңүz boldu, uşul jetet. Sebep bu hadiste kelgende. Bu sandarda hadiste kelgende. Peygamber aleyhisselam gününe 100 jol istiğfar aytat eledi. Men de 100 jol aytay. Biroq har bir istiğfarda köz yumulu astagfirullahal azim ve atubu ileyh. Allah günümdü şunu keçir men kayttım. Şunu keçir men kayttım. Çın dilibizden kaytabız. Biroq erteң kayra bolup kalsa kayra oturup astagfirullahal azim bar go bizde. Şeytan ayta degen men adamdardın günөөsүн тоодой kılıp salamın alar astagfirullah dep barın jok kılıp salat deydi eкен. Oşuğa la ilahe illallah degen iman kelimemizin tüzdügü Allah gana keçiret, toçuna keçiret. Keçiret Allah dep işenip, sebep Allah özü aytkan innehu kana gaffara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman emesti, Müslüman bolsun üçün köp jolu kat jazattı. Müslüman bolunuz dep kat jasal aytat men günöm köp. Men öte çoң güne jasagamın. Men Hamza radıyallahu anh'ını öldürgönmün deydi. Vahşi degen adam. Men Hamza'nı öldürgönmün deydi. Anı günöm keçirilbey bilmeyim. Kat jazadı ikinci. Anan üçüncü bir kat yazganda bunu ayatты jazadı. Kul aytыңыз ey peygamberim. Ya ibadi. Qarаңыз Allah günökörlerdi ne dep kayırılıp jatat. Kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Aytqın o menin özlerine camandık kılıp algan menin pendelerim dep aytıp jatat Allah. O günökörler emes. Menin pendelerim özleri camandık günök işlerdi kılıp algan pendelerim la taqnatu min rahmetillah. Hiç kaçan Allah'tın mehriminden ümit üzbögüle. Allah'ın mehriminden ümit üzbögüle. La taqnatu min rahmetillah. İnnehu
Hakikatta Allah huval gafurur rahim, günahlarını keçiret, merimdүү. Oşol katda okuganda Hazret Hamza radıyallahu anh'u nayza menen urup, için jarıp, kulak murdun kesken adam kelip musulman bolot. Demek ümit var. Bunun manisi bismillah günah kılavereli emas. Bunun manisi kılgan günahlarga çökmöylü. Bolup kaldı hem adam kendimiz hem, pende kendimiz. Allah da düşünet, keçiret Allah. Bir söz aytayın. Biz eğer günah kılbasak var mı? Biz buzulup ketemiz. Tekebir olup ketemiz da bizce. Kıyamatta dağımda var periştelerdi kaçkıla. Kaç men beyişke kirem men günah kılgan jokmun deybiz da bizce. Biz günah kılbasak var mı? Biz dua da kılbay koyabız. Kıyamet günü var Allah Taala'ga da zorluk kılabız. Men günahım yok da men tozak korum, toştule beyişke oram men. Kaç kıla. O günah kılganımız üçün içine başlayıp durabız da pende olupçu. Men bul aytkanym günah kılalı emas. Günah kılıp algandarыбызга ança dele çöküp ketpey. Özü günah kılbagan bul perişteler kılbayt. Sebep nafsi yok. Peygamberler kılbayt. Kalgan barыбыз günah kılabız da. Oşoga namaz okuyubuz, oşoga hacılıkka barabız, oşoga oroza karmayыбыз, ertenen keç-keçin eng jakşı görgön nerselerdi kılbay. Jebey, içpey. Oşoga jakşı görgön akçany berебиз zekat kılıp. Nege? Günah bar üçün da. Oşon üçün günahımız bolgon üçün biz Allah'a jagabız da. Ne üçün? Ya Allah keçir deybiz. Günahımız jok bolsa, men ne keçirim surayım? Taptazamın da. Deyimiz de. Oşoga Peygamber aleyhisselam aytkan. Bardyk adam balası günahkor. Biroq eng jakşı günahkor tövbe kılgan günahkor deydi. Karamız jakşı günahkor da var eken. Allah. Hadistin sözü eng jakşıraak günahkor tövbe kılganlar deydi. Atak barыбыз günahkorбуз. Biroq eng jakşı günahkorбуз da biz tövbe kıla turgan bolsa. Oşoga günahlarыбызды köp estep biröөгө aytıp жүрбөйлü, Allah'tan keçirim suraylı boldu. Bugünkü günübüzü sonun ötkörölü, ertengi günübüz bizge jagat. Allah taala barыбызга amal kılıp nasip kılsın.